Amasain menase de chapcharkun mangtura local menase ule naw zongte in zawain chibai vekule tuntum hi menase faten kumnga ngut ramtheng hima chapcharkut kan manna alo ne de tareng mai waini mangthei tura min shwai tu lalpa chu fakin nomro se tuntum chapcharkut hun tura kan ruat ni takle afula lamuna uten kumpuiling letan ha fak le kum tina hanlo nei to thin tual sport ni haloin rual che amaya chenchang kanin she lo lutuk wang ania chapcharkut committee ayo mingin afula mi puite chunga thupa khachoi du ngal ani suti rualin sport item tina lo manda tu te kan lom puye cheu ole thangkhat lian don ramtheng hima menase faten omun kan bengbel nuwa tun kumli kumnga kalta tang mai khan creator ba welfare tele khosang mundang danga changa mithanem ngai te malak na changin manin hamzi arang haisa naril ru aron chua puya hei hian namril ru dik puturin min ruai ngeyang ti be seila kan zuda sa khorin na ti boy chuang silo kan mi zozi arang choi moi tho chunga sa kho kal pui po kan thiam dewang ti ibe se tlatang hu amai ro chu thileng kima hian lutuk om ti ro chu hria denga thlaya lalpa pathian ring chunga kan rabi te thuron ngai chan ran chung sia kan kal thiam ro apoi mo hle chumi tur chuan kan in lung rual apoi mo tak zet ani menase fate in mga ideal le ang khatla lai tu leng za thin kha engamone ne wangin kanin kara khi kan siama voini mangdulo tam takpo kanom kan zinga chapchar ku thi namdang te ta angai lui tlat kan lom hi apoi kati ema chapchar ku thi menase fa te bawai narama anum lai puwa han thin lunga israel nam ninala wongnu zel tu meicher ania kan pile pute lo ti thindan ngut lovin omzanei taka nama kan chen zia hai lang tu ani zok wang hian lungten mai lovin kan wong nung deu zok tu rani hun kalto nei lo chuan hun lo lom tur future po anei thelo anti ma thon lovin kan ni na kan za pui tur ani love ani unawin ngai na mim fang khat po in phel hial mai thin zofa tikara dai dan na bangom hi voini menase de chapchar kut kan man na hian thiat mol ro se menase fa thang tharte menase ni chefum fe to manglo le menase fa ni za pui me te thin lunga hian zonun moi to ngai na hoi hom na le ayupa te zana itu thar le angu voinia hian mani nam za pui la watsuan tir theitu thileng po suan ani lo phot chuan kan mamo ani chu wangin voini kan man san po hi a that na laya dong song thiamangu menase de par vul zero se hey tuntum chu kum dangang lo takin kan lam ngai nat em le atel lova chapchar kun man thelo hial chero lam chu mithanem ngai te puina zara kan theidon anioma alomom em ani mizote hian mau hi khan ngai na khopa kan eya in sangnan kan manga no pagin kalchetan manga opalamin tiang hola an manga chutiang taka mau mangna sanam kan ni wang chuan mawa hian mizo culture omani ti point soila om viau thomai thei malai tangin chero hi pile puten an lo kan thin to a lai lam chuan ro khathak wain rai che thi te tharau thanan le pun then khata chuan buzai nan ten kan thina mara te chuan lallemo mi kho cha thei deuh emote an thina sialemo han talin an kan thung ani tun ma chuan chero hi mi thi thanan kan thin ania kadish nen in nei don thei ome שלום קהל נכבד, אורחים מכובדים, ברוכים הבאים בחג כשר ושמח
לכולם. זו הפעם החמישית שאנו מתכנסים כאן בקריית ארבע לחגוג את יום הקהילה. ראשית, ברצוני להודות למארגני האירוע על עבודתם הנפלאה. אני מקווה שבעתיד כולנו נרתם לקיים מפגשים שכאלו לא רק בקריית ארבע, אלא גם בירושלים, עיר הקודש ומקומות נוספים ברחבי ארצנו. היום הזה מוקדש כולו לקהילת בני מנשה ולחיבור בין התרבות. ייתכן שחלק מהדברים הוצגו בשפת מיזו, שזה השפה של בני המנשה. אנו מנצלים מראש. על השולחנות מוצגים אותנטיים של בני מנשה בהודו. במהלך ההפסקה אתם מוזמנים לעבור בין המיצגים האותנטיים ולקבל הסבר על אורח החיים שקיימה קהילת בני מנשה בהודו. לפתיחת הטקס אני מזמין את הקהל לשיר את השיר יגדל אלוקים חי במנגינה מסורתית של בני המנשה. הקהל מתבקש לעמוד. השנה אנו שמחים להציג את הריקוד המסורתי האהוב עלינו, המחבר אותנו לשורשים שלנו. אם בעבר הייתה בעיה מלמצוא במבוק וחשש מטעמי הלכה, הרי אנו היום עומדים גאים להציג בפניכם את ריקוד ציר עולם, שהוא ריקוד הבמבוק. בעבר הבמבוק הייתה מהותי לאורח החיים של בני המנשה. הוא שימש אותנו כמזון, מחסה, בנייה, נגינה וכמובן לריקודים. הריקוד הוא חלק ממסורת עתיקת יומין. הוא סימל את טקס הפרידה, המעבר של הנפש מן העולם הזה לעולם הבא, בדומה לקדיש. היום הוא חלק בלתי נפרד מכל צפצרקות שמשמעותו חג האביב. ואני רוצה להודות לכל אלה שתרמו לקיום הריקוד. אני שמח להזמין לבמה את להקת המחול של בני מנשה בניצן לרקוד את ריקוד המסורתי שלנו. קבלו אותן במחיאות כפיים.